Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadisinde aytat: "El-adlu hasanun walakin fil umarayı ahsan." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Adilettүүлүк bul жақшы нәрсе" deydi. Adilеттүү болуу bul жақшы нәрсе. Peygamberlerden dağın bul dünyögө peygamber olup kelүүsünün birden bir dam bir maksatı uşul adilettүүлүктү ornotуу maksatı olgon. Allah Taala Kur'anda aytat: "Liyaquman nasu bil qist." Oşol adamların arasına adilettүүлүктү ornotуу üчүн жибердик дейт peygamberlerde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadisinde aytat: "Al adlu hasanun walakin fil umara ahsan." Adilettүүлүк bul жақшы deyt. Бирок елдің başında turgan amirlerde, mansaptуу insanlarda adilettүү болуу эң bir жақшы нерсе дейт. Ошон үчүн eldi başkarıp, eldin көйгөйүн moyuna algan bir tuğandarыбыз adilettүү болуусу эң bir жақшы нерсе дейт. Эгер адилетсиздик кылып койсо, алар үчүн өтө чоң күнөө бар. Жөнөкөй карапайым эл адилетсиздик кылып койсо, алардын күнөөсү азыраак болот.